kawan ke pengendali tak ada nih kak. Bang Firman, assalamualaikum. Assalamualaikum, Jal Barokah. Suara Abang Firmannya dikir bila untung dia tak kau rasa sarang ajunan ni belum tahu ni lanjut. Tak jual ada yang menggunakan. Oke, Cak Irwan. Waalaikumsalam yang aneh ini. Pasir kayak itu ganti. Lestari lah speaker pau ke. Punten ge. Duh, kita ikan lagi. Ngantos pengendali ini kak kita ada. Kan itu ngereng kendalikan dimen gue lagi ngalah jorongan ge. Saya ada pengendali pon Jal Barokah. Jadi tak boleh kan terus lain apa ajunan. Bang Firman, Indra, kayak Amar gitu. Tak ada nih kak, ada muncul lagi. Kak Dintel kalau mereka gula ngalah jorongan lagi. Ben ngalah rokok, napa gula lagi. Agar apa ya? Itu temen nang ya dan pesawat. Sambil rokokan ngereng ngaturan. Enggak mau kan? Bukan. Tega dua. Itulah nak kata. Begitu mana orang dia rokok apa? Orang tak cepat ni. Ke makeup Cina tak bisa. Dia datang orang bergabung dalam jadi dapat Ketek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya orang jenis rumah Firman dimasak. Ini lagi lanjut. Agar datang bukan kita baik. Thank you. Terus informasi dekat Mas Irwan, saya pancerengan overmodulasi terlalu peka juga ehuna terlalu raja kurang pisat terima infona kurang pisat manawi bisa pokok lagi ini terlalu peka juga over lagi ngiring standby. Eki sepeda gabung ya tore ki kare waktu 10 menit ke depan kota bersama belas ya tore yang tiga nyaman kalau kali penyono bila ulangan berkat ada ikal dilanjut boleh dan baik. Eki madrasah Kelangkong Al Barokah. Saya sempat mengendalikan mulai tadi mungkin saat ini persiapan ngalak sebi karena saya telok leman ada yang standby bingking Mas Irwan ya tore. Assalamualaikum Pak Firman, ikutan standby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Iqbal, saya pada lenteng bara chicken jarang babunga. Saya aktif selalu tiap pagi mengikuti Kauliah 371 motor sekolah Kelangkong atas gabungan Nepon ngereng standby bingking Mas Iqbal ya tore. Assalamualaikum, joker yang masuk ikutan standby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Joker saya beda larangan juga pendamping Mbak Ana Abita Wangki Madal Mater paringna pangki boleh ngiring standby Mas Joker mantaran seteja Kak Dintoy paring nasihat bersama keluarga juga rekan-rekan selain saya beda kending biasanya juga beda baratna Mas Ferry terus Kelangkong atas gabungan Nepon bingkinga Mas Joker ya tore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Santri Bang Bulu-Bulu Barat ikutan standby.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua rekan. Yang pertama Bapak Anto yang ada di Kota Sumeneb, terima kasih atas gabungannya. Juga yang kedua Mas Santri yang ada di Gulu-Gulu Barat, terima kasih gabungannya. Dipersilakan standby di belakang Mas Santri, dipersilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Firman. Areng deja angkabung menunggu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tak titen diulang. Yang kedua Bang AR sebagai keper soter motor sekelangkong gabungan nepon ngiring standby. Pas era pertama motor sekelangkong gabungan nepon dekat rekan-rekan selain ya tore seperti gabung sebelum acara kuliah 371 dimulai. Dipersilakan. Assalamualaikum, Kacong Karai bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tabangki boleh sarang Kacong Karai sebagai sekitaran Al-Karawi motor sekelangkong tiap pagi ngikuti kuliah 371 ngiring standby bingking Kacong Karai ya tore. Bagi yang lain dipersilakan. Biasanya nanti detik-detik terakhir banyak yang mau bergabung. Dipersilakan rekan Barat, Ganding, Gulu-Gulu, Rubaru, Gandhi, Ganding Utara, Desal gabung. Nurul Amin bila Porarba ikutan begitu Pak Firman ganti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas BRB Bu saya dengan makin gak dinto meluap tanpa gemerotok. Dipersilakan standby Mas BRB. Tonton saya cukan mereli pengajian kau lihat 371 melalui pengeras suara Masjid Matur Segelengkong atas gabungan nepon yang standby bingkingnya Bang BRB ya tore. Assalamualaikum, selamat pagi, bergabung standby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya di belakang ada yang bersamaan ya. Yang terpantau Mas Virgo saya pada Al-Karawi etengkina motor sekelangkong gabungan nepon Mas Virgo ngiring standby bingking Mas Virgo ya tore. Assalamualaikum, Fendi Irawan yang ada di sekitar Dua Labu bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fendi Irawan saya pada Dua Labu dojen lapangan motor sekelangkong atas gabungan nepon juga absensi pagi tentu juga monitor tiap hari pengajian 371 motor sekelangkong ngiring standby bingking Mas Fendi Irawan ya tore. Assalamualaikum, Dalil Rombia Timur gabungan standby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dalil sebeda Robiah setantonat sapenare tak pernah absen ngikuti kuliah 371 motor sekelangkong atas gabungan nepon ngiring standby bingking Mas Dalil ya tore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Abi Saif saya panjenengan mungkin pada pancaran juga ngibeng rotok sokoni menepi pancaran saya motor sekelangkong Mas Abi Saif saya pada galepengan berek saya tonton juga mereli pengajian kuliah 371 melalui pengeras suara musola pon juga. Waalaikumsalam biasana Sokian Bang Musafir saya tonton juga aktif
tiap pagi ngikuti Kauliah 371 ngiring standby bingking Mas Abi Saib ya tore. Assalamualaikum dari Sumenep ikutan. Iki beda dua rekan yang terakhir mengulang. Yang pertama Mas Jeffrey yang ada di Pepelen Tuan motor Sekalengkong. Mas Jeffrey ngiring standby bingking Mas Jeffrey Basera. Assalamualaikum ke Janggu di Rongge Timur berdabung. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Motor Sekalengkong ke Janggu tiap hari mengikuti Kauliah 371 motor Sekalengkong atas gabungan nepon medar-mantar pada ini sehat aktif terus sebenarnya semoga sempat mengikuti Kauliah 371 ngiring standby bingking ke Jenggu ya tore. Rekan selain siapa dia gabung waktu orang 10 menit atau besengang menit iya tore. Ciruguna Penang standby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciruguna Penang udah sebadai Lukulu Mas Toto sarang Mbak Ila motor Sekalengkong atas gabungan nepon juga beda Bang Haji Faruk Pak Jami si Tantona juga selalu aktif tiap pagi mengikuti Kauliah 371 motor Sekalengkong. Mas Toto atas gabungan nepon ngiring standby bingking Mas Toto ya tore. Pereng dari Kili Kenteng keamanan santri putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mamas sebadai Makam Jena Lembung Timur Tantoni juga nasareng Juk Siwon bodo Bang Surya bodo Bang Kamandano Mas Bolang Mas Sultan Pak Cekung juga Bang Farid sebadai Tadakeh. Saya selalu aktif tiap pagi ngikuti Kauliah 371 motor Sekalengkong atas gabungan nepon ngiring standby tuh Pak Cimamas mantaran setujana paling aktif sempat ngikuti Kauliah 371 tiap hari ngiring standby bingking Bang Mamas ya tore. Assalamualaikum ikut standby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Amar Kak Dinto Dias. Iki kadim Bang Dias kini sepanjenengan itu biasa ranying kan Tiga Dinto tiga lampon ngiring dilanjut. iki jelas ampun motor Sekalengkong Mas Dias sebadai Kili Genteng atas gabungan nepon tiap hari mengikuti Kauliah 371 motor Sekalengkong dekat Bang Dias Pajagan Santri Bini bagian keamanan saya umur sangat tahun sangat berdasare ngiring standby bingkingnya Kang Dias iya tore. Magula tak absen Mas Firman. Engki waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Aka saya bedai Rembia motor Sekalengkong atas gabungan nepon ngiring standby juga gelek ampun kasebut Bang Musafir saya bedai Sokian polana Mas Abi gabung langsung disebut Bang Musafir ngiring standby bingkingnya Bang Musafir ya tore. Jangan jasa lain seperti gabung sebelum acara Kauliah 371 dimulai bakto korang belum menit ya tore. Assalamualaikum pinggiran kota Bogor hebaratna jumpatan hijau mustami sareng mustamiah matur Sekalengkong kaatur pole. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur Sekalengkong gabungan epon Bang Mustami sareng Mustamiah engki sapora gelak sempat gabung
jika rekan-rekan lokal lelenteng tempat disebut panjenengan kelupai ki mata sekelengkong yang standby melar mater pada yang sehat setuju gak bisa yang standby bingkingnya Bang Mustami ya tore. Assalamualaikum ngendel lagu standby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Jai sareng Mbak Nina saya beda liteng barajukeun beda Bang Mamat lokal lepon matur sakelengkong gabungan lepon saya tantono cukeun Mas Jai kadinto mereli pengajian Kauliah 371 melalui pengeras suara saya Pak Polo Lemaan beni teluk Leman matur sakelengkong ngereng standby cukeun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beda Bang Hosen sareng Mbak Melati saya beda Eru Baru matur sekelangkong gabungan nepon Bang Hosen madar manter tiap pagi Kak Dito aktif meramaikan sebelum absensi pagi Kauliah 371 matur sekelangkong Bang Hosen ngiring standby bingkingnya Bang Hosen ya tore. Bung Tomo bergabung saudara bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Tomo saya berada di Launa Al-Karawi pesantren Al-Karawi matur sekelangkong Bung Tomo juga tanpa nama reli pengajian Kauliah 371 melalui musola epon saya selalu aktif tiap pagi mengikuti Kauliah 371 ngereng standby Bung Tomo juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Adi saya berada saudara saya keduan repeater beluk 2.0 motor sekelangkong saya tonton juga siap memancarkan Kauliah 371 melalui repeater 828 melar motor pareng nasihat setuju juga tontonah mereli mewakili cakaca lain saya monitor melalui repeater repon yang standby Mas Adi saya beri saudara bingkengnya Mas Adi ya tore kira gak dinto beda ki pasera dari cantik udah dari cantik pasera Cak Retno Ingki motor sekelangkong Cak Retno anu raja si panjenengan bangken over anu modul CSMan ingki motor sekelangkong Bang Retno saya berdaya cantik tungke atas gabungan nepon saya tonton juga tiap pagi Kak Dinto aktif mengikuti Kauliah 371 motor sekelangkong gabungan nepon ngiring standby bingkenga Bang Retno bekto korang 3 menit ya tore. Alaikum al-barokah catet kaintuan mukarrom ikutan standby engki motor sekalangkong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-barokah saya beda elu gulu motor sekalangkong mulai gelek pagi sempat mewakili Baten Gaula di sebelum acara Kauliah 371 dimulai mengendalikan cakaca lain motor sekalangkong dekal barokah saya tonton juga tiap pagi mengikuti Kauliah 371 melalui pengeras suara saya 35 motor sekalangkong ngiring standby bingking al barokah elu gulu ya tore. Ngiring rekan-rekan bekto kurang 2 menit dipersilakan bagi rekan-rekan yang belum bergabung rekan kota Lugulu Gending Rombia Lenteng dipersilakan. Assalamualaikum stabil ikutan standby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Stabil saya beda betopote matar sekelangkong Bang Stabil saya juga tonton tiap hari mengikuti Kauliah 371 juga mereli Bang Stabil melalui pengeras suara ngiring standby terakhir Kak Dinto ya toren pasera ngiring ya tore Anjing najubel rekan-rekan terakhir pasera ya tore ganti
Jadi keramik. Lagi motor sekelengkong Bang Tabil, juga Mas Adi, Mas Abi, saya nyoba termek yang ki. Saya deki bisa dicek sampun pengajian koli 371. Ngereng. Dekat saja tantaretan saja saya mengikuti kauliah 371 melalui kontak dengan tesaos Islamik pun tako TPC capuk kemain putra pun para panjenengan stage puten kaula firman sedari lenteng nyana sopora malar mater paringna tapaki pole selamat mengikuti kauliah 371 saporana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وأورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته، فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته، فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته. كنز الكرم عذب الكلم هادي الأمم لشريعته، أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته، أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته. الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته، الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته. سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته، جبريل أتى ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته، جبريل أتى ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته. نال الشرفا والله عفا عما سلفا من أمته، فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته، فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته. الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته، الصبح بدا الصبح بدا
الصبح بدا من طلعته. الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته. فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته. فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته. كنز الكرم عذب الكلم هادي الأمم لشريعته. أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته. أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته. الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته. الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته. سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته. جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته. جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته. نال الشرفا والله عفا عما سلفا من أمته. فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته. فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته. الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته. الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته. الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته. فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته. فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته. كنز الكرم عذب الكلم هادي الأمم لشريعته. أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته. أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته. الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته. الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته. سعت الشجر نطق الحجر
شق القمر بإشارته جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته نال الشرفا والله عفا عما سلفا من أمته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته كنز الكرم عذب الكلم هادي الأمم لشريعته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته نال الشرفا والله عفا عما سلفا من أمته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته
فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته كنز الكرم عذب الكلم هادي الأمم لشريعته Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli syai'in qadra. Al-qail wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Inna Allaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad al-qail لن يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به البأس وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أصبحنا وأصبح الملك لله وأمسينا وأمسى الملك لله رب العرش العظيم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم اجعل صباحنا صباح الصالحين ومساءنا مساء الصالحين. اللهم ارزقنا خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر ونعوذ بك من شر الصباح وشر المساء وشر القضاء وشر القدر. أصبحنا في أمان الله وأمسينا في جوار الله. اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا. اللهم هب لنا قولا صادقا وعملا صالحا وفرجا عاجلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم افتح أبواب حكمتك وانشر علينا من رحمتك ومنن علينا بالحفظ والفهم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وابتعاده. اللهم إنا نسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرجها الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم وفرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت توكلت أنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. Para pendengar, para pencinta setia Qolia 371 sepetan kola muljaaki syukanan insyaallah setajana sami-sami muljaaki Allah. Bila akhas setaja para kiai, setaja para ulama, setaja para guru ngaji, para ustaz, setaja para ibunyai terjukan ustazah, langkong-langkong sesoti nitene Qolia 371 saat mangken kak dintoh sesebelumnya tangkul motor sekelangkong sesajana petangkul jukan muljaaki cakancah tortantretan setuju seistiqomah setiap pagi. Siapa yang bantuan kangku memperluas pancaran Qolia 371 kaintoh. Saya pacar ulang melalui pansmanapan banyak frekuensi. Saya frekuensi 14 639 14 828 atau melalui FM radio atau bukan melalui internet juga nanti langsung. Kuleban pancinengan merengaki amarga usahana tantretan saya memancar luaskan lebat pengeras suara lebat suara speaker saya dari masjid atau dari musola dak kasih satu jenah tengkul motor sekelangkong sesata jenah jukanan peten kaula muljaaki tor insyaallah sata jenah tetap sami-sami muljaaki Allah subhanahu wa ta'ala. Ecek-acek tak remare nyare sewajib isare tengka pakus ma apuk teh tetap acele naki ate tetap acele naki ate. Pertama-tama ngereng setejenah arang sarang sama banyak adzikir dekat Allah. Cukan si nomor 2 ya cek kaki boleh kangkui sami-sami cek ke megai syukur dekat Allah. Tore pak sampung syukurah cek megai syukurah cek ambui syukurah karena nikmat juga tak bu ambu. Nikmat juga tak bu ambu. Nikmat terus-terusan asampung. Saya sadar abak atau benar dalam keberadaan abak tak sadar Allah tetap selalu apareng nikmat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Cukanan ya cek boleh kasih nomor telok kulaban pancingan kangkui tetap berusaha. Kalaban muwangi keputuan, kalaban muwangi keputuan, kangkui kalaban pancingan teti orang si oning supaya aja kalaban pangoningan nikah kulaban pancingan teti orang andi pengabuk teh andi pola tengka se paratu paju dekat Allah karena bener karena leres karena bener karena leres tau bener sesuai kalaban penapa contoh aki
seilampaki seisunnahaki sareng Gusti Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Cekna pernah polongan ben putu. Cekna pernah polongan ben putu. Karena keputuan nikah pusat tekasubaan. Putu nikah pusat tekasubaan. Jadi Nabi manosai pangki isu banki karena putu nah. Meski yang pun dah berde pengawning, nah meski lah berde ilmu nah. Tapi ki mangki isu ba, ki lakon putu nah coba. Tor keputuan ni kemesti ngibet dekat kita orang-orang si putu dekat rekong. Pasti ni. Keputuan ni kama dekat orang-orang seputu pasti nyambi rekong, pasti nyambi susah, pasti nyambi bingung. Pun apa boleh ku laku penyesalan sejelas bakal terima karena gara-gara nak beli dekat Allah nyambi putu. Nah apa boleh tantara-tantara saja kuleban panjenengan odik bi keputuan nikah. Beni kun putu nak abak meloloh. Beni kun putu nak abak moloh. Beni kun putu nak abak moloh. Juga norok kapi keluarga ni wah putu kapi. Yang laki wah binin putu, anan putu, komboy putu. Karena tretan saja lebih-lebih kuleban panjangan atina keputuan ning dalam keluarga. Tak ada tu selebih raja ya junan Allah, tak ada tu selebih raja mungku Allah. Tempang daripada kuleban panjangan atingkel dari kau diantunya nikah. Atina putuna keluarga. Atina putuna bini. Atina putuna anak. La yalqallaha subhanahu wa ta'ala ahadun bidhanbin a'zami min jahalati ahlih. Tak kira bakal kabangki dekat Allah pada setong kabulah. Kalau bang setong sebab nyambi tu saraja. Tu saraja apa? Ini kami jahalati ahlihi. Tu saraja saya muncul dari karena putuna keluarga. Kisi banyak karena putu na bantipi. Pahbinyambi kasi lain lah. Pahbinyambi kasi lain. Karena putu na binin putu, anan putu. Kapi to boton ni putu. Itinglah putu tak nyambi bener mak. Tinglah putu tak nyambi bener. Tak nyambi tepat. Maka pentingnya ya cekaki dari sini nomor telok kuleban panjangan sebagai teti orang se berusaha kalau menuntut ilmu, nuntut pengawningan nikah. Ki pengawningan agama saya jelas. Karena kuleban panjangan mulai tak lopotan. Karena kuleban panjangan mulai tak lopotan. Mulai tak keleruan. Jadi ngelakonin dari pun apa sunnah haki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuleban sesuai perintah alaikum bisunnati. Kuleban panjangan mohon kutu wajib atau
Kalau ngalakonin sunnah-sunnah sengkok je bang kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tak ada lobot. Karena tuan-tuan kalau ben ilmu ni kesenan tu aki celana satu je pun apa saya lampak aki kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetimun ajar Quran, tetimun ajar Quran, cek kun ajar macam loloh. Mun ajar Al-Quran, cek kun ajar macah atau bener maos bisaos. Ada ngoreng-ngoreng mangken nikah maajar maca Quran potran ada ka langker-langker ada ka musola ada ka madaris panega yang cukup ban kita kula bantuan jenengan reng sepo nikah bila la anak hatam pamare bila la anak hatam maca Quran hatam yang kepamare. Modu ni ke tak boleh senapan nama, tak boleh senapan. Jadi kan aku nyari jalan aku leban panjangan kalaban keluarga kalaban rumah tangga ni kata lopoten. Ani kata ada lain ni ki kau tu ngaji kau tu nyari ilmu ni ke. Tak bisa mah, tanpa ni kata tak bisa. Makanya kan sampean ngangkui otak. Ngangkui pikiran sebun kai mah tak bisa. Tak bisa tanpa ngaji ni tak bisa. Sering kanjeng Nabi beda ilmu na karena oleh ngaji ki. Oleh ngaji na kanjeng Nabi bulang ki ke para sahabat. Jadi para sahabat oleh ngaji ki ya kanjeng Nabi. Terus sahabat mulang ki ilmu na ke para tabi'in. Tabi'in juga andi ilmu karena ibu lang sareng atau karena ngaji ka sahabat. Terus apa nika ron binoron cet kudu ngaji kapi. Cet kudu guru kapi. Si tanda guru gini ke si cengkalnya. Si tanda guru gini ke si cengkalnya. Al-jahlu ilibali nikah. Al-jahlu aslu kulli syarrin wa mansya'u kulli dararin. Putu nikah busatah sabadana kacubaan ben sempurna sabadana kebahayaan kapepejaan pepeje tila aku nareng putu ni kata ada si tak pepejai lah aku nareng putu tak ada si tak saya pepejai pakun apa pepejai bahayai. Cukanlah aku nareng putu ni ka melarat si bener. Lokolopot malah. Napa boleh kuleban panjenengan teromang kielen celen si bisa neka aki dek abe ni pa aki dek abe madepak dek abe dek kelen celen nak ridhaan dek len celen yang ki intina ka swarga kau tu ilmu.
Tetimun bada kulaban panjenengan ni kepocur. Pangki'i selamat, pangki'i selamat dunyana, selamat agamana, selamat akhirat. Panikah karena kulaban panjenengan pun lamangki lencelen. Kangku mangki lencelen ni ke masa kotu kelaban pas tetap kelaban putu tak bisa. Ittakhidh ta'atal ilahi sabila tajidil fawza bil jinani wa tanju watrukil ithm watrukil beramalah ini ke yang putu ngak gula ni kalau pan ni ittakhidh ta'atal ilahi sabila tajidil fawza bil jinani wa tanju. Dan bait seterusnya watrukil ithma, ya Allah putu aja tusa. Watrukil ithma kan kelu nang tenang nyantai. Watrukil ithma wal fawahisha, watrukil ithma wal fawahisha tara yu'tika Allahu ma tarumu wa tarju. Ini kamai pak. Ittakhidh ta'atal ilahi sabila tajidil fawza bil jinani wa tanju watrukil ithma wal fawahisha tara yu'tika Allahu ma tarumu wa tanju. Ittakhidh ta'atal ilahi, aka bayi sambian ta'at dek Allah sabilan dek lencelen, sabilan dek lencelen seneka aki kenging ridon Allah. Coba ki mun kulaban panjenengan pakon ngabdi nani ke pakon teti sabab terlencelen mangki pitotuna Allah, mangki pitunjukna Allah, mangki ridona Allah, mangki swargana Allah. Taat si teti lencelen ngeba-aba nemu ridona Allah ni taat si ngak napa. Ano ni? Taat si lakonin ben seromban, taat saya lakonin dan badan. Apa jeng si kun cuma semplesem, kebi tak tahu apa sih kebi, camaca tak tahu apa sih kebaca. Tina lakonin dalam saat apa jeng apa nje, syarat lakonin apa nje, rukun lakonin apa nje, tahu dek kesehatan laki apa nje. Teti taat nyambi kulaban panjenengan mangki lencelen ridona Allah. Kita taat si tak ben badan ala kona. Taat terbukti si tak ben seromban ila konena. Sering mondek lalakon si fokus abak ni ke beni tak senang mak. Beni tak senang. Napa boleh pakai kocai mangkilen jelen apa kun cama-cama masuk surga. Mateteng banyak mungkin kan. Kornorok tarekat ini, kornorok tarekat itu, kornorok tarekat itu. Maaf ki, gue tak menyinggung orang ahli tarekat. Ahli tarekat ni kah
Bahwa ini kan peganganku lagi ya mak. Wa tariqatun akhdun bi ahwatakal wara. Ini koi. Ti kula tak kira tak bengal ke ahli tariqah ni tak bengal. Cuma tanpa saja. Kangkui kula ban panjenengan ngecek ke selain supaya selain bandingkan norok tariqah. Tanpa dasar kalaban syariah. Ya, tergelajar mak. Kan orang kan nyari pintas kadang mak, nyari jalan pintas loh. Nyari jalan pintas, dan rumah jalan pintas kok kika apa? Abah teroleh surga dari syarat melarat. Abah oleh surga nyari oleh surga sih tak syarat melarat. Tapi makai bojang lah salah, makai bojang pot lopot, ai beda kelero, tak masalah. Sepenting mula beda jalan sih bah bisa. Tetapi pintas munda pak dek surga. Kalau benorok apa? Kalau benorok tariqah. Jadi mursyid ini kai berbandingin mausan apa? Mausan kalimat tauhid sekian ibu, mausan selawat naria sekian ibu, mausan. Lampau datang semacam sampean kau saya Allah kau saya tak terang. Tetapi mun aben bekun pudu tak bisa. Tak bisa, jangan kejeng Nabi ngaji mak. Mak kalau macam lah sampean, kigulan lah. Kejeng Nabi kan ngaji. Masa umat dah tak ngaji ni mak? Pak cukup kalau bangku nak kelenyam. Kuna debu, memang bagus saya debu aki. Saya debu aki bini dia debu cuba. Macam kalimat tauhid, cuba. Macam kalimat Allah, cuba. Allah. Kula Allah. La ilaha illallah kula Allah macam subhanallah kula Allah macam. Cuma mun tidak dasar ning dalam kau din aban ni kalaban syariah. Cereng Al-Qur'an mak. Mengaji kalau macam kal Al-Qur'an. Cek kalau macam kal Al-Qur'an. Debun Allah dalam Al-Quran Terus mulai terang Nika maaf kita antarkan saja sekoni sampungan tema dari yang kemarin agak keluar dikit ya, tapi tak masalah nika. Aku nak sampung bukan, aku nak sampung. Sesuai kalau bon beda penanya ni kata cek ngepas aku lagi. Hanya tanya ni cek ngepas. Kadang beda orang hanya tanya ni tak ngepas kan aku lesus saja apa. Lesus saja apa ni. Jadi mun hanya tanya. Tinggi jawab kalau bon jawapan saya bener. Malahan jawapan ni kita tanya lagi boleh. Ni jawapan ni pertanyaan ni cek ngepas. Tanya dia ke kaulah melalui WA kemarin lusa ni, kemarin lusa ni, 8 malam ni. Tanya dia rumah celena orang-orang simun banyak norok tariqah. Cuma mun aben tak ada sar syariah, mun aben tak ada sar ilmu nak lu, tak tahu ilmu putu maksudnya putu. Kalau mangki jawapannya kena Al-Quran. Jawaban Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'idhatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Ini jelasnya. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'idhatum min rabbikum
wa syifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Napa boleh toriko na tak jelas. Napa boleh toriko na ni tak jelas. Trekat terus tak jelas. Untau je toriko Naqsabandiyah. Ben macam-macam mah Tijaniyah. Secara nyata-nyata orang-orang yang seibadi dalam mursyid ini kemin ahli ilmi. Dengan padang akati tariko kati ka into lacet tariko diakui maksudnya. Tariko diakui maksudnya jangan semangkin beda sertifikat beda sertifikat jadi mungkin ni semacam pada butuh sertifikat maka kiai beda sertifikat mau beli kutu beda sertifikat ini kuntana melolo. Menggula tangan kui sertifikat jadi gula bani kiai bani ulama bani kelas kiai bani kelas ulama kelas soal olok kiai bani orang lah ya beda rumah ya orang lang olok kila torot tak sertifikat itu meningak toriko secara karwara mursyid ini kemin ahli ilmi. Ini kasi banyak kati tarekat Naqsabandiyah, apa kasi jelas kibon. Sejelas pun. Itulah tarekat saya bersertifikasi. Jadi bersertifikat tu. Cuma tantan saja kepada Allah. Kita kuleban pancindengan sengireng ni kele. Jadi persoalan ni ke sengireng. Sinorok tarekat ni. Napa boleh pas toriko ni tak jelas roa, tak jelas. Sampai masa bedo toriko aku polos mausan pak tu matiin temar. Laki bini campur matiin temar. Pas oleh saling setting antara laki ben bini bagi bini muhrima supaya aja bisa ngetes dari rumah kekuatan iman nah ni. Itu bukan terikat, itu terikat namanya. Itu bukan terikatnya, tetapi terikatnya. Bodoh saya sebagian lah kalau orang ahli terikat ni ka nyabuk aing beti gelas, deki bila depak ka inti na maksudnya, depak ka khusukna maksudnya. Deki bakal ningali Allah ning dalam aing ni kerja pun tu macam-macam. Tinale cek dekasa. Tore kuleban panjangan ngokor katinapa Allah Subhanahu wa taala apa ringi tertib ka kuleban panjenengan supaya sedaya no sudah bakal Allah selamat. Kayak ni kagelo. Jadi mun orang-orang senorok tarekat kan tapi tidak lain nyari lencelen Allah. Makan tarekat kan lencelen si jangan segelak ruah de moto at kulaban panjenengan satejenikah sebisa atau at kelak nyambih tetisa bepe ontong aku leban panjenengan karena taat karena bakti seilakonin tetilencelen karena taat terbektena tetilencelen lencelen apa? Ya lencelen oleh ontong ruah tajidil fauzah nemu sambian deka ontong bil jinani kalaban suarga watanju ben selamat sambian hidi nikah agama na selamat wa dunyakah ben dunya na selamat wa akhiratikah ben akhirat na selamat mi sebenika karena taat tepak taat bener taat tepak taat bener sesuai noroe contohna Kanjeng Nabi
Mek uning kak saya contoh kanjeng Nabi, ya ngaji. Mek ngaji karena bodoh kata nikah mah. Kalau bener nih kak. Kalau tepat nih. Jadi dia pun Allah senika. Jadi tekok nikah mah abak dubutu panjang jalan bintas dan mun jalan bintas disak beda swarga. Disak beda ridwan Allah tina magala dubutu kok. Ah bener senika. Tore norok tartepe. Norok tartepe, unta norok tartepe masa haudu ngentang di lengan kada mak. Dah. Atau nudu pas ngentang di cetak kada. Atau audu ngentang di soko kada. Audu di ngentang di muak kada. Kan nikah. Allahumma shalli ala Muhammad. Tabun Allah ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Ini kan tertibnya berdiri kantor. Ingat manusia, ingat abun manusia. Qad ja'atkum la ongku nih kan, karena qad litahqiq, qad masuk dak ka fi'il madhi. Qad ja'atkum ongku datangkum dak ka ba'an kapi mau'izatun apa mau'izah. Sini kelejak maknai. Mau'izatun apa mau'izah? Mau'izah min rabbikum dari pangeran natibin ban kapi wa syifaun ban tanpa lima fi suduri dak kakit penyakit fi suduri si dalam ate. Napa penyakit orang sebenarnya dalam ate nasi raja. Ingki banika al-aqaidil fasidah, kepercayaan serosat, wal akhlaqiz zamimah, ben akhlak pola sekorang tepak, akhlak si tercelah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. وهدى ورحمة للمؤمنين وهدى ورحمة للمؤمنين وهدى ban petunjuk keluar dari kesesatan nuju ke sehat warahmatun ban kebelasan lil mu'minina da orang-orang sepada iman kapi. Kalau nyata-nyata na orang mukmin lo pasakkan keimanan nah, jauh dari kesesatan nah, karena terak na iman nah. Napa itu tartib ento? Tartib ento tante saja kabul Allah. Kuleban panjenengan mangki idabu pertama mau'izah. Mau'izah ni kenapa mau'izah ni kah? Maknan mau'izah ni dalam Al-Quran ni kah ma yanfa'ul mukallaf wa ma yadurruhu. Saya kocaki mau'izah kentoh sesuatu seakunai ke orang-orang mukallaf, kita orang sampun dah balik akunai wa ma yadurruhu ban seamudaratin dek orang mukallaf. Dari masa maksud itu pangkiih kalaban mau'izah nika. Jadi kata-kata mau'izah menika sesuatu yang menerangkan. Ini kan maksudnya sesuatu yang nerangaki, sesuatu sing ngabeleaki, sesuatu sing meterang, sesuatu sing ngabeleaki, sing morokaki, sing matawaki kakuleban panjenengan dek ka hal-hal se ngibe manfaat dek ka kita orang yang sudah balik, benda ka kita orang yang sudah balik, benda ka napa? Sesuatu se amudorati
dek ka kula ban panjenengan orang-orang si balik ni kenyamana mauidhah ki ibu saaki boleh ben ulama. Napa keterangan-keterangan sing ibu kula ban sampean tauh dek kasih manfaat ban si kamudarat pada ban ngucaki napa kula ban panjenengan napa kula ban panjenengan sing ngauningin bahwa nikah bisa mauning kula dek kasih halal ban dek kasih haram tak ada lain menabi selainnya dari syariah, tak ada lain daripada selainnya daripada syariah. Syariah ini kenapa? Peraturan-peraturan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang sing ngangkui aturan agama Allah ini syariahnya. Jadi mun al-mau'idhah makna syariah itu tepat paham. Timun al-mau'idhah dalam Al-Quran ini kayak makna syariah, ini ketepak. Ini ketepak. Jadi napa ki? Bayanu ma yanfa'ul mukallaf wa ma yadurruhu. Bahkan Nabi ta'ala robada ulama nafsir senika. Qad ja'atkum mau'izatun. Ma apa makna mau'izatun? Kitabun fihi bayanun ma yanfa'ul mukallafa wa ma yadurruhu. Jadi saya kocaki mau'izah nikah kitab tulisan buku sini buku ni kepada keterangan nah sesuatu yang memanfaatkan kepada orang-orang mukallaf, orang-orang yang sudah balik, dan keterangan-keterangan sesuatu yang menjadikan mudarat kepada orang-orang yang mukallaf dan sudah balik. Jadi mau'idhah ni kan Al-Quran makna syariah. Ini guys. Jadi mau'idhah cai pun menika makna syariah. Karena ning dalam syariah, karena ning dalam peraturan Allah tersebut, peraturan agama maksudnya panike pangki ika di masih hak, ika di masih batil, ika di masih haram, ika di masih halal, ika di masih tepak, ika di masih lopot. Jelas kan? Wasifaun lima fis sudur, bentampeh lima fis suduri dek ka sesuatu sebedening dalam ateh. Napa? Tanpa penyakit ateh termasuk akidah sefasidah. Nah, ni saya sebut kalaban tampun ateh Al-Quran ni saya maksud kalaban napa? Tariqah. Tariqah. Jadi saya maksud kalaban tariqah kasa tidak lain iki tampena ateh matepai ateh macau ateh dari akidah si tak tepak, kepercayaan sepot lopot, termasuk iki percayaan ahli Mu'tazilah, percayaan orang si Mujassimah, percayaan kelompok Mu'tazilah, percayaan kelompok Mu'tajassimah, percayaan kelompok banjaklah macam-macam kelompok-kelompok yang di akidah-akidah ini termasuk Syiah barang, Rafidhah barang. Lah supaya kita selamat dari napa akidahnya mereka itu, maka kula ban panjenengan ngireng thariqah nikah. Napa thariqah? Akhdun bi ahwatah, mundut ke selebi tengate. Jadi orang norok toriko kasa benipah langsung nemu nana swarga. Balik norok toriko kasa abek mundut kasih lebih tengate. Abek mundut kasih lebih tengate. Tengate ning kamah, tengate ning dalam ajalana ki syariah senika. Jadi mun beda tertib Al-Quran pertama mau'izatun. Tertib kalau mau'izah kada baru wasifaul lima fis sudur. Un mungkin tada mau idhana bah langsung ke lima fis sudur tak pakai ngeketok ayat ni kama. Tegi perumpamaan seni kakak kita reng budu maksudnya kan pakai ketok ayat ni ka. Qad ja'atkum
Syifa'ul lima fis sudur. Qad ja'atkum syifa'ul lima fis sudur. Kada kayo ketok ni mau tak mau itu nada yang ku ini. Tito itu kutu yang ku ikelu. Syariat kutu yang ku ikelu. Ti kita selakar nyata-nyata ngireng macam tariqah tore desare kau di nakulaban panjenengan kalaban atenteni odiin kulaban panjenengan kalaban atorok peraturan Allah. Jadi pun ning dalam kitab Hidayatul Adkiya ila Tariqil Awliya. Nah, ni kak saya sebut kula balik ning acara hall kasa. Hall ning pujuk leket ko. Kitab Hidayatul Adkiya ila Tariqil Awliya. Ning dalam kitab nikat antara saja kepada Allah Subhanahu wa taala napa itu buaki fa alaihi tazyinun bidhahirihil jali bi syari'atin liyanura qalbun mujtala. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Fa alaihi tazyinun bidhahirihil jali bi syari'atin. Titi wajib kakulaban panjenengan atenteni zahir kakulaban panjenengan nikah. Atentenin matana, atentenin ilonga, atentenin lesana, atentenin kopinga, atentenin tananga, atentenin tabukna, atentenin sokona bisyariatin kalaban atorok peraturan-peraturan Allah. Titi dasar kita setuju sengireng jalan selebih waspada lebih tengah teh akadia waspada na abe takok kun kada kebai fokus di luar ternyata ide dalam ni keakidan tak tepat iya tadi keakidan tak bener nah toreh bersihin akidan toreh petepak akidan ni kan nyaman tariqah akhdun bi ahwatah mundut ke selebih tengah teh tikutu tertib qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum. Mau'idhah kada wa syifa'un lima fis sudur. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kulaban panjenengan mangkina lence-lence ngontongi. Mangkina lence-lence ngontongin tore taat apa bener, taat apa tepak, jek aja, sabar. Mas kela abad lah malam masa tua ki ngaji boleh, masalah tua ki sekolah boleh, masalah tua ki nyari ilmu boleh. Kotun nama utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Nyari berendaka ilmu dari kanak sampai kentuan. Ki kanak sambian sebutin ngaji. Ki kanak sambian serajin belajar. Ting tebak kering, tinggal tebak ke situ apa sambian ditinang nakalnya. Mana sambian mata kaca kasih gude. Mun sambian tak ningalen nih. Kang ngude na sambian, iya nga besaki sidat ngudet si belajar, si depan hari keluar ke sekolah, depan hari keluar ke madrasah, depan hari keluar ngaji ke kiai. Mula sambian tak bisa macam ngude na sambian, di macam kedet ngudet si kus-kus roh. Iya macam kedet ngudet si tak bener mak. Cak macam kedet ngudet si tak bener, cak macam kedet ngudet si kal nakal wah. Ya kuno main malah. Main malu latengka malu bojeng dok bojeng ya Allah dari selama tenak foto leban panjengan diri andi anak foto setong boy mak mumpahi kenalenin pada bojeng aduh pengung alatin anak foto ko si ale koran rokor pak tepak mak ongku nih andi foto ale koran tapi pak tepak masya Allah demang kiban mah tapi andi anak setong boy bah tak bojeng ile bolain tanda tak majaan Quran di kun tak temu lakon nasiku sila konin si tak manfaat sila konin si tak guna aduh
Pengobo sapi 10 pasang. Ongko pengobo sapi 10 pasang. Ya Allah. Neng aba atina aba tusah. Tusah mah. Andi foto tak apa jangan torot. Tusah bah aban. Ya cek dalam mari soro. Makin mari soro mana benar anak ke buduk. Tak tahu apa jang. Datun di kita ring tua nyoro. Jang bojang. Kok kak anak boton. Jang bojang. Tapi anak boton tak tahu ilmu na bojang. Ya apa ada pun si nyoro orang tahu tak tahu alahku suruh alahku mah. Orang tak tahu matok pakku suruh matok pakku. Ada biluan ke kapi. Makanya nyoro kan keliru lagi ya. Orang tak ahli matok pakku. Ya pakku matok kaki. Bahaman, patok kaki dia. Sering orang yang tak tahu matok pakku. Suruh matok pakku. Bilu lah. Siapa sih salah? Orang yang matok sih salah. Orang yang nyoro sih salah. Ini kan. Mungkin sampean potong nyoro apa jang malah. Bojang apa jang? Kir kok sih. Kata apa jang iya? Sering tuan apa jang kapi. Sampean apa jang ngangkui tepak tak tepak. Ki ngangkui tepak lah. Yang mengangkui tepak tanya ki anak ke lu. Anak tahu ilmu apa jang na bantet. Mun anak tak tahu ilmu apa jang suruh apa jang tak pada boy butuh pada bandeng tuan orang tuan. Ada mak. Datang kalau anak saya setelah datang dari sekolah langsung suruh buka seragamnya, suruh pakai sarungnya, suruh sholat dulu. Lo sampean sih nyuruh apa jang nak poton tahu ilmu apa jang na bantet. Sambian si nyuruh sholat ke putrana sambian tahu sholat beneran apa sholat kundonero. Nah perlu cek tibi nikah sambian itu semua lolo karena anak gini mak nyuruh apa jang kalau anak saya beres kalau anak saya gimana? Kalau udah datang dari luar yang ditanya saya sholatnya gimana? Udah dilakukan sholatnya. Ayo sholat begitu yang sampean nyuruh sholat ke anak tak pakai ilmu sholat bentar. Mun anak tak pakai ilmu sholat sampean nyuruh sholat pada budun ben sampean. Mijet sampean seni kaki jet sampean apa jang diderak penderian. Bapak tepak. Apa sih cita-cita? Bapak tepak. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Karena tretan kula ben panjenengan semangki ilen-celen keuntungan karena taat sebener juga benih kun hal nekat to. Saya ngaki benih kun hal nekat to. Juga watrukil itsma wal fawahisha tara. Tinggalkan perbuatan salah. Tinggal lagi lalakon sesalah. Yu'tikallahu maka apareng kada kasambian Allah subhanahu Allah ma tarumu dek sesuatu tarumu saja sambian watarju ben sirep ngarep sampean. Pon apa sih teti arepna sampean asalkan taat tepak Allah, perbuatan salah ditinggalkan, maka Allah bakal apareng reng pareng se nyambi se eka hajat tor se eka puto belaban panjenengan. Alhamdulillah. Tisa tejana tak bekal napa mak. Ni serongku. Ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi sal limil ummah minal afati wan nikmah.
ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammin wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah wa min hammin wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Aku pikir dulu, pikir tak elang, pikir dulu ya Allah. Cirkulit tibi apa ngerasa? Abek nyoro ala ko tepak ke anak, abek nyoro ala ko bener ke anak. Abek si nyoro dia apa lemari abek tahu kau kebudak anak tahu ongku apa kayak saya suruh aki. Anak apalah tahu ongku kayak saya suruh aki apa nje. Sampean kan kun nyoro na kalaban fokus melolo mak. Sampean kun nyoro na nyoro fokus memang iya bagus memang. Cuma mun tak ngarah mak. Mun tak ngarah sorona sampean ndak adun gian. Orang tak tahu ngare soro ngare. Iya tanang ngelokan kebi mak. Orang sorolan, orang tak tahu alan du sorolan du. Orang soro mata pak radio ngaben beni servis radio kan pot lopot lah kono bila tak bisa mak. Masa orang tukang mata pak sepeda soro mata pak kontak kita bisa lah. Orang mata pak servis sepeda sampean bah nyoro aki kontak ke servis sepeda tak bisa lah. Berarti nyoro aki sih salah ya. Sekini seren beaban makin gimaki banyak kadang ring tu perhatian terutama anak-anak sekun cuma diarahkan ke sekolah-sekolah umum yang tak pernah anak poton ni disekolahkan ke sekolah agama. Anak ku caki agama Islam, aben Islam, anak keturunannya Islam. Tapi tak tahu kalau peraturan Islam. Karena pesampean ini beda anak poton ni. Nah, jadi kuleban panjenengan andi keturunan andi anak poto tanggi. Anak poto tireng putu. Ya besaki lah fokus nak poton seponan lah bojong. Yang kepun anak-anak jadi tireng tepak nah. Ini katanya aki kelu urus kelu sampean andi putra sampean andi putra ki Pak engki salat alhamdulillah salat kan putrana sampean salat ni ke empon lawan ka ilmu napa punten itu urus itu mun tak sampean dadi dosa melolo kalau melakon anan mak apa jeng bot lopot karena tak ada pengertian tak ada pengetahuan dari tuan itu sering tuan kelar sampean akan dosa melolo tak lakonin tibi. Karena kullu dzambin amilahul waladu ala abihi jangan Nabi sabadanan tu apa saya kelakonin anan pemilu kering tuan nama mak milu kering tuan yang tuan aku tahu nyoro fokus tak pernah nyoro matepak hal si fokus sesuai kalaban apa saya contoh aki Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Celeng lepas sekolah madrasah mun boleh tak pada aja. Makilah anak sekolah madrasah tak percaya aja muntai cek TV tak percaya aja kutu cek TV karena ngecek TV berarti abang kan kutu lebih tahu. Nah itulah pentingnya kan sini anak lah muntuk kemalang anak lah sekolah abang kutu tahu bukti masa sampean kasih lain ke hal-hal tengkah lain kutu bukti sing tepak ka ilmu na potra na patay sare bukti na bo sare bukti na Saya buktiin na. Contoh lagi, anak lah sekolah madrasah umpama. Putra sampean lah sekolah madrasah, lah ngaji ke kiai, lah ngaji ke langgar, lah ngaji ke masjid. Tapi mun tak bisa bukti ki sampean, benarkah
tepakkah cara nak foto nak ngalakunin ibadah nak Allah. Kau tu cek TV. Perlu nak cek TV iya malah itu mau sampean tu tireng tahu kian mantan dengan sini kele. Maksud kita ngecek kepada anak solat benar atau tidak. Sampean saya solat benar solat benar napa punten. Dan ini kepentingan. Kita ngecek ibadah anak termasuk ningku panguning na aba sengika. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Kamu kata tikuna kata minta manfaat. Kadang-kadang reng tua takut sing ngecek ke anak foto na takut reng tua sing ngetes anak foto na tepak benjak ibadah na mereka takut mak reng tua tak bener kia makai ibadah. Reng tua ni je tak bener kia ibadah. Makan ngaji mak ngaji orang si terima Allah ngaduk Allah laku beni orang si butuh orang si andi ilmu ngaji berarti. Allahumma shalli ala Muhammad. Dia setepak ibadah ni orang tepak ibadah kan kudu ngaji mak entah kudu ngaji oleh kamu ibadah bah tawatibi bah pangeran menyuruh ke malaikat dia ilmu teraki ka konro ya lah kira jadi Kanjeng Nabi bang ngaji pas buru kena pas oleh ngaji buru kaki ke sahabat ngaji berarti ke Kanjeng Nabi bi sahabat buru kaki ke tabiin berarti tabiin ngaji juga terus sampai ke semangket nyampung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setajan min ahli ilmi apa karena ngaji setajan dari ahli ilmu karena apa karena ngaji belajar. Jagus mah fokus nyuruh pejang ke anak pejang tak pejang kikirna cenderlu soro tengku anak tu apa pejang manja. Allahumma shalli ala Muhammad. Boleh padang anak cari benar hakon lakon tengkasih tak bener pas tak tahu nyiting aing wudu pas tak pejang malaikat pak kelima pernah masuk ke rumah ni kaki. Lakon nemu masalah lakon. Malaikat pak kelima pernah masuk ke rumah ni kaki. Lakon nemu masalah. Naudzubillah min dzalik. Aduh, lah lewat ni. Kemuka lebih naik. Maaf. Sekiranya jika usaha kita bisa sampung boleh laku waktu terfrekuensi sepada. Allahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا بهداك ولا تولنا وليا سواك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا انفعنا بما علمتنا. رب علمنا الذي ينفعنا. رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا. اللهم اجعلنا وزوجتنا أولادنا من الصالحين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Para pencinta, para pendengar Qouliyah 371. Pencinta pendengar 371 sebetul kula hormatin. Sebelum tengkula ngakhireh beda sekilas info khususnya dekat anggota RPU Angkasa Bersaudara 1. Dekat saja anggota yang nama-namanya sudah terdaftar jadi anggota kegiatan rutin setiap bulan. Manabi waktu perpangkian si bekal leteng, waktu perpangkian si bekal leteng, tak langkong emotaki, tak langkong ingaaki, pas malam Rebuh tanggal 13 Oktober. Pas malam Rebuh tanggal 13 Oktober 2020. Pas malam Rebuh tanggal 13 Oktober 2020 bertempat tetap sementara di Pendopo Al-Karawi. Di Pendopo Al-Karawi. Sekali lagi, pertemuan yang akan datang pas malam Rabu tanggal 13 Oktober jam Isya, jam setelah Isya
bertempat tetap sementara di Pendopo Al-Karawi. Kamu ke maklumi. Selalu apa kurang lebih sanggulannya sebarah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngalak si anyar, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Jung. Iya, Pak. Tahu Jung. Mumpung saya Jeffrey. Kudu bancung ya raja nah. Sandel sih nggak tahu porot. Apa nasi raja ini Jung? Dulu na rajo. Pangakas raja. Oh, lengser. Wan Irwan Irwan kan 6 lawan. Aja loncat lengser Jung. Muka hijau. Lanjut. Modulasi na bancung raja. Wan Irwan monitor K6 bolos kecil. Rajo. Di sandal lah saya raja audio na raja Jung. Sebab kaleng serba kakak saya raja pun. Aper biar bakon ka sana pajana gini ya. Aper gi babun. Mau heuy. Aduh bolo, Pak. Aduh bolo. Lestari ya, Pak. Anona. Bangkonnya sudah selesai tapi belum diukur. Bagi makin saya ukur ke mobil sebelah pas langsung hudal. Siap begitu. Engki gak dintau. Engki. Gigi. Kau doreng. Engki Bang Jung. Untuk hari ini cuman ada kegiatan bentar mak semak itu. Jangan perak dak budi ni Jung acaranya. Kan deki umpamanya sampean bisa kan hari Sabtu. Hari apa mungkin dia? Hari Kamis. Hari Sabtu. Hari Sabtu mungkin kan. Ini boleh bisa bersiangan sampean pola ganti. Engki gak dintau mana bisa to bisa ganti. Hah? Apa ya? Tanya kilo. Itu Engki. Hah? Bila emang kata? Hari jam. Engkau keluar. Engki yang Jung ni kan tan banakan ni ka boleh ka pondok diberin sekering. Diberin kering tak sehat. Mungkin alhamdulillah mulai sehat. Jadi mau kembali ke pondoknya. Begitu? Engki begitu. Kamu pun Kediri, Pak. Hilir boyo begitu Bancung. Kula andi semua sehat dah. Mencoba semua gini ke bang. Aleng-leng biru besar-besar. Tak bertaja kalau pun tak. Kan siapa bakin. Begitu?
Engki ya, siap nggak nih ya, ganti. Oke, bahaleng seno beri lagi ganti. Posan ganti ser. Akan kedin ke siapa saleng leng. Kon mun maring nom gini, ke bos besan roh biru apa? Enggak saya kui kacamata biru. Oke, tinggal gue lega benakan gue lega. Lanjut sini. Ya Tore, Pak Raja. Ya Tore begitu, lanjut polisi lain. Berma ganti. Nyaman. Si. Halo. Ketahuan tuan. Bang aku ide leman ling, dah usah ling. Lame. Iya. Usah masa nyaradeng berbir. Oh, tak usah. Ini tak usah lah. Langsung mari deki. Coba mari. Kau adin gaya dicuci dulu. Mari deki. Begitu. Pudar semua. Kan toko bu apa ya? Mun bu kodim badal lah. Bu apa? Pudar semua. Iya. Usip lengkung kun bahan nemu kabaden dah. Nama Raja. Pudar semua ya nama Raja. Diko tembus. Tembus aja Pak. Temet ka dia. Apa ling? Dia sekakal lebih. Iya, tenang ling, tenang. Cepat punya anu kau penting sukses ingeria gitu. Korek begitu. Siapa tanya sekakal lebih? Tepora. Elentengnya. Lanjut kafir. Sudah. Cok mulai ban bilen tak nemu ekstra mix tepak kau sekakal konika. Dina apa nanti nimbian? Mun kun sekakal ngone kantong bersitong. Kicek PCN ro kadang kacekak nganu. Kagak listrik. Kingun pas sekakal lah. Ayo bagi bakun pada rumah apa? Pendenan mon sekakal luar beni hasilnya nang hati no. Mek pendenan mek locer. Men ku ekstra mix napa punten. Nyari kulo ke Sumenep mangke. Nyari ekstra mix. Ane kasilina saya nang tengah ro kacekaan ngene ka. Ganti. Apa bir? BRB. Emben ku ekstra mix napa gini ka? Emben kun laku lebat BRB. Lebat ya doon ngeturus do berodo temor. Ambu. Sing kini tak ada sekakal lah cung. Korek boy, iya mentah ada ekstremik kalau sadar sekakal lah bodoh mah bir. Enja, engkau kan tak ada sekakal, yang banyak. Itu mon sekakal banyak bersih lebih cepat engkau handle, serak roh. Itu nama mesin ya. Iya, dan mesin. Engkau otomat lampu mon kurang seken. Kundalan lah. Iya betul. Begitu mah gedeng ada. Tung mang kata fair lebar kon ban fair. Kun laku lebat itu biar adaan bila serong ini adaan. Kadang. Turus dah berodo temo. Di. Lancung. Di, man. Napa toh? Keding man. Jodin konte ke kulit si bagus toh. Antena segenteng, antena tabar sejuta bila kita ndak. Kah, tebak kalau butuh nih kah? Bertabaran komun din nyaman din orang jauh bertabaran. Info nih kah? Mi beki pas tanda. Sabar, pulang di kalau sulit lagi ya. Tak boleh toto, ngambung ganti. Bila bagi tanda, sing kerjaan. Lanjut mulia, punya tamu Roma kian. Tak sambut talang berkata. Nih kata, mawon ki belakui. Biasa, ndara kon sing ngode gerong. No, pancio bayi sekaret kurang. Ini ngode sing ngodong, sing ngapain?
Ada berubah sebolong ada. Oh, ntar udah kata ngerek cek motor pengajian kau gila. Udah kan sing udah. Ada ya ini gula teh. Ngambung atau. Ano, pending guru saya beling hobi ke karet. Aman terkendali, lanjut Rio. Aku dulu Pak, seputar Pak. Cuma Pak, seputar Pak. Pak, assalamualaikum Pak. Apa Pak? Mulai. Duh Pak. Tak, berdengar lagi tak. Assalamualaikum Pak, seputar tak. Yang talat silang Pak, istana mikro korek. Allah al-mukarram. Baru ngarahin darah ka toto pas taklim menjawab menggantus. Kini ke toto badai kon orang makin pun beleman pas tulim bian mangkat. Bada tamu jani jombon pas tulik berangkat. Oke, tak ada yang tak monitor atau anu gelu tak budaya buan gelu toto pas pakai bu. Enten hibur bada bunda bacot. Gulu balai mana bada tamu je jompo. Wah. Oke, insyaallah ngebila ceret marina. Ngebila lebar HP. Kadin al mukarram. Kati mana apa ke seputar kepunyaan abdi nak ento nyampe ganti. Eki kelangkong kain al mukarram. Al barokah langsung mau turun. Assalamualaikum cerio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Engki matur sakalangkong. Ngajak kau Nafir. Tahu. Mukarram. Hari ini boleh budian mas. Iya. Iya Jeb, berapa Jeb? Nelpon masuk Jeb. Masuk. Iya mari sudah. Iya. Noro dia. Begitu gede. Iya insyaallah ayo tertada saya lebih aral saya lebih penting dari roh. Itu banyak karena ya. Tahu kok kita rempak benda saya noro apa. Ya Nafir. Kadang kok aku lo. Orang ngucap al-mukarram kafir mana kau. Pada lain mungkin kini loh terima. Iya dah dilanjut untuk babancung, dilanjut juga baling-ling. Saya mau kerja dulu biar cepat selesai. Mau potong dulu, cuci. Dilanjut, terima kasih. Saya kembali ke Empak Sawolo. Ada encung, tak pamit katan, hula buru. Dus. Jong. Tadi mau apa Jong? Asli nih mak sangat kan? Jong kelangkong Jong. Asli nih mak sangat ongko ya. Itu 59 bawa apa sangat barokah furu. Di mata ngiding. Oh ya lokal barokah. Tahu demal. Ngiding tak ngiding. Ya boleh tahan akian lanjut lo. Ya, nema sangat kasabitak. Itu naik turun kadang sabidak notok kadang nembak sangat ori